Imana ihambaye, Imana irenze Imana zose. Imbaraga dufite, ubwenge dufite, ubumenyi dufite, byose tubigomba kuri wewe Mana. Tuguhaye icyubahiro, tubishyize hejuru kuri Imana yawe. He
You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, blessing everyone. I worship you. I worship you. Sing with me. You are waymaker. You are. Ubuhungiro bwacu bw'ibiryo byacu, umunezero wacu, kwishima kwacu, kubyina kwacu ndetse no kwiyegurira kwacu. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Imana itigeze igutererana mu minsi yashize. Umutugenda inyuma ndetse akaguhana akaguhagararana imbere. Umutubera inkingi y'igicu ku manywa, akatubera inkingi y'umuriro nijoro. You are waymaker. You are promise keeper. You are the healer, provider, sustainer. Turagushyira hejuru Mana. Turagushyira hejuru Mana. Turakuzamura ahantu Mana. Tuguha icyubahiro ahantu Mana. Tugushyize hejuru ya byose ahantu Mana. Turakwiyegurira umunsi nk'uyu. N'abasore turakuzamuye. Yes. Yes.
nama avuga rukundo rwawe muri rurandeka umwuka wawe bigahura umucyo w'igishimo byawe niwo nshaka kuba je kumva impumuro yawe no guhemburwa ngo n'isi n'ijuru byongeye guhurira ku musaraba umwami wacu yabambweho. Reka ufate niyo yaba umunota umwe niyo yaba isegonda ariko utekereze ku bw'umurimo wakoze mu Kalvari. Mwami turagushimira ko yataba umusaraba wawe tutari kuzigera tukumenya. Yesu turagushimira ko yataba amaraso yawe tutari kuzigera tumenya urukundo Imana igirira abantu. Ariko ngo ku musaraba wawe niwo wabaye icyaha n'isi n'ijuru byongeye guhurira.